Mukama ekiro kyati ntukunyumiza ntukuhaisaniza ntukugeza habwokuba oli ruhanga w'abaruhanga oli mukama w'abakama oyina amaani mukama busaho ky'okurwanisa omunsi muno eki omwana w'omuntu yakakozere ekikwingana amaani gawe ntukusiima tukugeza obogamba ekigambo kyawe mukama ekigambo kyawe kihanga webale Yesu webale Taata omwiguru webale omwoyo arukwera webale abwekiro kyati ekiro kyati kirunge mukama habwokuba tuli bomezi tuyizira okwetibara lyawe mukama ngokubatimayo omufu w'amaiso yakwesere Yesu kandi waija nambera ali wamuheki akana asaba Yesu tuyizira kweta ekiro kyati ntwetibara lyawe Yesu ntwetibara ereri kiramani gona Yesu ntwetibara ereri kizabarwire Yesu ntwetibara ereri tobomezi onambera ali okufa Yesu ntwetibara erihanga ebintu ebitaroho Yesu ntukweta mukama bakama tugire embabazi ekiro kyati ninkweta ekiro kyati ngire embabazi mukama wange owakusaba nanye ekiro kyati nakweta mugire embabazi mukama bakama mugire embabazi ya Yesu nisabira ogwo omuntu owali kubi mukama kubota yamba takweyamba kubota yamba asobora n'okufa akaruga munsi eno y'abomezi Yesu mugire embabazi Yesu mugire embabazi nisabira omuntu ono mukama bakama bimusobira Yesu ahikere amani genambere gasoko muhya Yesu mugire embabazi Yesu mugire embabazi Yesu mugire embabazi mukama bakama rwana no murwanira mukama aleme kufa murwanira mukama aleme kubura murwanira mukama aleme kwerekera gire embabazi omuntu ono mukama bakama gire embabazi omuntu ono Yesu Yesu mugire embabazi Yesu mugire embabazi otamuleka mukama wange omwezi kwerwanira wenka amani gitega kumara mukama bakama kubota rwana huwe nagenda mukama kubota rwana naho aho Yesu gire embabazi omwezi mukama bakama gire embabazi ikaye mukama wange gire embabazi business ya Yesu mukama abaina amabanja mukama abaina emisango mukama gire embabazi Yesu Kristo bararanga omumezi ababuziro batene nekibasobora kwekwasa mukama ababuziro abahwire mukama wange omumezi bagare bashaka Yesu ntwetiyo amani ntwetiyo ayahumbwira abafu ntwetiyo ayakiriza abensimbo ntwetiyo mukama bakama Yesu ntwetiyo mukama ayakiriza omukyalo akabaino esagame rugera mukama bakama gire embabazi abana bawe gire embabazi Yesu gire embabazi mukama bakama gire embabazi Yesu gire embabazi mukama bakama bona bakwete ekiro kyati abamato bamanyire n'okusaba baitu bakwete ibara lyawe Yesu bakwete ibara lyawe Yesu bahuro bagaruke mukama wange huro omusaijo ogumukama huro omukazi ogumukama wange abamuno bararagane bara amaziga gabo mbagasereka abantu baitu amaziga gabo nogarora Yesu gire embabazi omukazi ogumukama bakama gire embabazi omusaijo ogumukama mukama ngo momezi abaine nyikare nyakutoira obwire mukama bagire embabazi mukama bagire embabazi abandi bafokere cyo kusekererwa mu bantu abatahi babo bagire embabazi mukama swazaba babaire mbabasekereza mukama swazaba mbabasekerera mukama wange momezi mashoto lebrika bataya mukama sindika mani gawe gaye obuli bale lyona eri esimbire hagati y'omuhanda gwabo omwibali ya Yesu mukama sindika amani gembe gomuyaga gwawe gaye obuli bale lyona eri esimbire muhanda gw'omusaijo ono omwibali ya Yesu nambera abenaro lekire machonka lekaroro ekirezi kyawo mwibali ya Yesu nambera abenaro lekisika kimwesimbira mu maiso lekaroro omuhanda mukama iyo ayataira omuhanda hagati y'enyanja kutukura ekiro kyati omusaijo omukazi ono omwana ono omusigazi ono mutereho omuhanda mukama mutereho omuhanda Yesu enyikare yagendamo tiyamumire mukama najja kwimuka akukugize anyumiza ibara lyawe habo
kuba niyo ruhanga w'abarahanga bona, niyo ina amani agakira amani gona. Kandi ogambire mwije musabe, musabe ndabahura kandi ndabagarukamu. Bible negamba musabe marahebwa, muse're azora, mwerange kandi alikingulirwaho. Mukama ntweranga nito abana bawe, abana baba kwetago byambe bawe. Mukama anyakeranga mwibara lyawe Yesu Kristo manarango momezi. Nkingulirwaho enyigekero kyate, nkingulirwaho enyigizo kusumurura kwange, nkingulirwaho enyigizo kukorakorana kwange, nkingulirwaho enyigi Mukama z'omuhimbo gwange, nkingulirwaho enyigizo obusinge, nkingulirwaho enyigi Mukama ndore ebyamani ebyentakaroraga, ebyamani ebyentakahuraga. Yesu 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 tugirire embabazi kiro kyati, Yesu tugirire embabazi kiro kyati. Mukama webale abw'embabazi zawe, webale ab'obusinguzi, webale ab'okutwimuca ababeere bali hansi Mukama n'otwimuca n'otugarra mutindo gwa iguru omwibali ya Yesu Kristo ababeere bahoiremu n'otugarra amaani ntwemera nka bamanzi omwibali ya Yesu ababeere batirwe bahoiremu n'otwemereza amaani gawe nk'abantu emanzi omwibali ya Yesu. Mukama ntusingura ntukira n'abasinguzi omwibali ya Yesu, ntukira abasinguzi omwibali ya Yesu, ntukira abasinguzi omwibali ya Yesu. Byona biturumbire, byona tubitera hansi amaguru gawe kandi obere batire obemaziraho mwibali ya Yesu. Byone beresero akayiriringo mbomezi weitu amani gawe ngabizimye omwibali ya Yesu. Webala Yesu iwa ayagambire enyanja nguleka abeho obusinge eteke atekero kyati Mukama no gambire enyanja yone ebere sikwire Mukama mbomezi weitu neteka mwibali ya Yesu, neteka mwibali ya Yesu, neteka mwibali ya Yesu. Webale Mukama abakama, webala Yesu enyanja ebere mukirire amaka gaitu neteko mwibali ya Yesu. Enyanja ebere mukirire abana baitu neteko mwibali ya Yesu. Enyanja ebere mukirire business zaitu neteko mwibali ya Yesu. Enyanja ebere mukirire sente zaitu neteko mwibali ya Yesu. Bona abali baibire sente zaitu Mukama sente zintuze garura omwibali ya Yesu. Mukama abakama bona abali batoire byaitu tabahaire ebyo kiro kyate tubiye garura mrundo musanje omwibali ya Yesu. Bible negamba ngo abasumo barakwatwaga barasasuraga emirundi musanje byone byaitu byali bitwibirweho. Ekiro kyati mitugarukira emirundi musanje omwibali ya Yesu. Obusinge bwaitu bwali bitwibirweho. Ekiro kyati mitugarukira emirundi musanje omwibali ya Yesu. Webale Mukama abakama, webale abokuba Mukama toyenda musisi okubura baitu endi twena tumanya amananu kandi tuje mbomezi obutahwaho. Webala Yesu abibala lyawe, ibala lyawe nugo mananu, ibala lyawe nugo businge, ibala lyawe nugo okumaro. Webala Yesu Kristo niyo mhanda, niyo mananu, niyo bomezi. Ekiro kyati ntukwikiriza Yesu, ekiro kyati ntusaba obomezi bwawe bwije mbomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Otufole bashaka Mukama abakama, otujine, otuihe bibi, otuihe Mukama okuswara, otuihe ekemo ekyo mnyanzigo yali atujekere. Ekiro kyati omwibali ya Yesu endwaire zone zo mnyanzigo yali atujekere ntuze hakana kandi ntuze jura omwibali ya Yesu Kristo ibale rukiramani gona. Hallelujah. Ekiro kyahati okuswara n'okulemererwa ebyo mnyanzigo byana yali atujekere nk'orugoye ntubyejura kandi orugoye rw'okuswara nturwocha n'omuro gwa Mukama omwibali ya Yesu. Ekiro kyahati omwibali ya Yesu omuhanda omnyanzigo yali atuyitire. Yesu Kristo niwo muhanda, Yesu Kristo niwo muhanda. Ntwemera omuhanda gwaitu niwo Yesu Kristo kandi turora omuhanda. Ekiro kyahati omwibali ya Yesu. Webale Mukama wakama, webale a Yesu, webale iwa yali owali kandi alibaho. Webale tata omwiguru iyo kaboli oroho kandi olibaho. Abamalika bakuramya, esi zona zikuramya, abakuru omwiguru banaga hansi ekondo zabo banamya barami owali oyabairaho owali kandi owali baho. Oli arukwera Mukama ruhanga w'amahegona iguru nesi nebukuramya ekitindisa cyawe. Twara omugisa Mukama, twara okugeza Yesu, twara ekitindisa Mukama wange, twara obusobozi bona usemerire Mukama. Olhaiguru muno webala Yesu. Iyo anyakuleta enjura nambera abairali irungu. Webala Mukama bakama iyo anyakuleta ebisaru
omwirungu webala itata iyo anyakuleta obusinge nambera abeera okurwana Mukama webale ndukugeza ntuhereza ekitinisa ibali ali nyumizibwa ebiro byona oli w'amaani oli mukuru niyo obusinge bwaitu niyo omuhimbo gwaitu niyo okumarwa kaitu niyo sara yaitu onyumizibwa Yesu oli mukuru oli Mukama w'abakama webala abokudesereza etokero kyati bino byona tubisabire ntusiima okuraba mwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu amina.